Daleko smo mi. Daleko čega? Od one katarze, recimo, koju su doživjeli Nemci. Posle ujedinjenja Nemačke. Pod prozorima novog parlamenta otvoren je, odnosno sagrađen holokaust, memorijal holokausta. Tako da svaki nemački poslanik kad pogleda kroz prozor suoči se sa strašnim zločinom koji je nekada počinio njegov narod u ime njegovo. Sad zamislite da pod prozorom našeg parlamenta neko predloži da bude memorijal Srebrenice, da pod prozorom Hrvatskog sabora bude memorijal Jasenovca, da pod prozorom bosanskog parlamenta bude memorijal jame, recimo, Ražani do strašnog stratišta Srba u Drugom svetskom ratu. Mi naprosto misaono nismo spremni na ovakvo razmišljanje, a u Nemačkoj je to postalo normalno.